falta tu tipo cerquillito aquí. Lo he cortado. Buenos días, hermana Tom. Buenos días. Hola, Tom. Buen día. Buen día, hermano Tom. Buen día. Buen día, Atoncito. Buenos días, Atoncito. Valeria. Suma, Marquito, al presidente, por favor. Falta un minuto. Sí, presidente, me ha pasado. No, pues no se puede. Con situación peor. Pero no falta. No somos no también son yo creo que en este no falta. Ya no puede ser. De sentar y que te toca. La banca me lo conocí. Estás en mi pero me siento para ver ayudar en la circulación. Buen día, hermanado. Buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Wilmer, Camaraquita, Hapichis, Pagallario, por favor. Ma igual dejamos canguich hermanos ni kay pagarimpi gallarishun tanta kuininchista y tanta dikuita gallarinapaj tukuy mascarinachis kay cántico número 28 nisqa takiman gallarishunchis.
Vale, hermanos, entonces, que mañana cuivan, galerinachis, mañana kusunchis. Munasca tataigo Jehová, gama kai pagarimpi, kamuigo, maita agradececuigo, y manaiguchka namin, tukimata wakichingi, kacha discursusta wakichingi, suma kalpachasca kanaigupa, gama astawan, chimpa munaigupa hema, kusivan kallarinaigupa, kaitantay kuitaga, mañarikugu yanapayniguita, y matachus hermanunchis, kacha discursuta ruanga, chaita sumah tenterenaigupa Jehová, mañarikugu yanapayniguita. Makikitaps, mañarikugu, ima ruaspa, allin ruasca kachun, ñawiki chegan, kahmahina Jehová. Kay tanta kuita makikipsagigi y munasca Jesucristo churiki sutimpi, gaman chimpa muigu oración. Amén. Mayual hermanos dije, kay pagarimpi, uyarishun ukacha discursuta, castellano pinin, la amistad verdadera con Dios y con el prójimo, castellano parla. Y hermanunchis Mario Solís, que congregación quecha sacaba nisgamanta, pai que cacha discursumanta habla de muas. Adelante, hermano Solís. Pache, hermano. Ari, imainatata munatikusuman Dioswan dunamasinchishwan. Kaimanta parlarichunch hermanos niku umarichipi. Ari, kai umarichipi parlarichun mastakuimanta la amistad. Teraigo hermanos, y maraigo necesitantes usumas causageta, usumas amiguta. Y maraigo usumas causageta, tanta colega payuanga, no ganchispas más sumas karma. Mentalmente, físicamente cananchespa. A vesgar sapantes y cucunches. Y chaita karma nin problema gina no ganchispa. Igual que yuesnios unasga, que hay científicos ninku, que hay sapay caiga, que hay soledad ga kamanin, ugiar jaigina, y chaita kamanin ujindicador gina, necesitas hanchecta, compañerota. Por ejemplo, alimento ga, gato garjaita, ni suman tasno. Yahinata kama amigunchis, chinkachiman chay sapay kaita, chay soledad, o tasnuman. Kerayo tata Dios ganerga, mana linchu kaman chapayan kanantaga. Ari chayta nerga daman, kerayo compañeranta do apor. Kerayo, amiguyo kanataga, munakuiniu canantes tienen hermano. Por ejemplo, mana kikinchu ujamigu kai o sunata sexy. Y maraigo. Kaitawa imas no ganchispi canantia. Confianza, afecto, respeto y lealtad. Chaiga no ganchispa amiguntis canantian hermano. Chaitao iman. Ajinamanta purahmanta. Mañacunapak yanapaininta. Chapan esta cuspa. Hasta wampsi yachananch tian. Y mainachus amigos nincancu paipata. Y matach paimanta parlancu wakyunat. Entonces ni suman hermanos, ujamigutas de xinanch tian sumasta. Yachananch tian y machu gustan y machu mana gustan. Hasta antes amigo más acunco amigosca. Y más atulapis. Pero usunatas de xira, mana yachanchech y machu gustan. Y machu mana gustan. Separantes tu hermano. Mana kikinchu kasan ujamigutas de xi, usunatas de xi. Hasta antes hermanos.
Uxuma amiguta tarinapaja, man ni nagachu, kanki amigo y o imayataps leer padsunchu. Por ejemplo, un bicicletata yachakunapa manejaita. Mana ni mataps tarisunchu leenapa. Y mana cancha instrucciones, chaypa. Pero imatas wanantia. Practicanan día chapa día. A veces ga urma yachakunan chikama. Ari hermano. Que arraigó Biblia amigos manta ashinata niño. A ver más carich biblicista, Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Proverbios, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué pensaban? Causará tucuy tiempo munacuinio. Uhuagetani. Dunawan, Juska, Yakipi, Sayaygunampagni. Castellano Pita en Sawan, su compañero de verdad, tu amigo, ni. Y matachus tiempo, pini, para Jayawans. ¿Sí? Ari, hermanos. Hasta ahora, Pibra ni Sawanchis. Sumas amigos Casancuta. Ari Biblia Dikuchuanchis. Dios ta yupaychaskunaga sumas amigos Ajayakusancuta. Hermano Chura yupu el primer fotituta. Hermano Churayupua, el primer fotituta. Ari Caipi parlarizum, hermanos, hermanas, Zut y Noemí. Separan sinaga Zutga ma Israelita chukara. Pero sumasta una corra su granta. Zutga viuda carga. Mana bawayo. Pero ajinata nerga su granta. A ver, más carichis Zut, capítulo 1, versículo 16 y 17. Zut, capítulo 1, versículo 16 y 17. Y matan nerga Zut su granta. Ajinata nerga. Zutari kutierga. Ama mañawaichu sajachunaita. Nito ganmanta agakunaita. No gazisas maimantinki chayman. Causamusactas maipicha causakunki chaypi. Llaqtayqa llaqtaykanga. Dios ni gipis, Dios ni yaitas kanga. Wañusa. Maipicha wañunki chaypi. Chayllapitas munani. Ampanawankuta. Wañullamin tagawasun. Mana hina kanman chayri. Tata Diosqa chinchita castilloatun. Zaparanchis hotitup hermanos. Imaynata munanaku karranku kayninku. Zuzqa askata munakorqa suegranta. Charaigo wasuna sajinata narganku Noemita. A ver, y matan narganku. Zut capítulo 4, versículo 15, kunanya wirchunche, hermanas mías. Zut capítulo 4, versículo 15. Zuna sajinata narganku Noemita. Paita narganku paika el pachasonga. Payaña castillipis. Paya y sarizonga. Y maraiguch paiga.
ñuch'ayki wawayki pichus mayta munakusunki chaypata chayrayku qanchis wawasnimantapis qampaqa aswaq sumaq kanqa. Pacha hermano por la fotito. Imatay yachakunchik kaymanta hermano. Rudqa ayakorqa Jehová Dios nin kananpaq. Israelta llaqtan kananpaq. Noqanchis hermanos chiquillantata Jehová Diosta aklakunchik Dios ninchis kananpaq. Y llaqtanpita kasanchik hermano. Ari hermanos. Kunan ugnin fotoñatas churaripuayo hermanoy. Kunan parlarisunchis David y Jonathan manta. Biblia nin maypacha David Goliat wañucherqa chaymanta pacha nin Jonathan y David más sumas causare carganku. Payguna robakorganku y marayguchus. Iskayninku nin Dios tamunakorganku. Y mana wasanchaspa paita yupaycharganku. Hasta wampis nin mayalimpa hacha causayninta haywaq carganku. Y mataya chacunchis kay David manta Jonathan wantawan hermano. Piwampis amigo kanapaga hawananchis tiyan. Dios tatu yupaychasanku. Sinoganchis hina creeskunawan tantakusankuta. Limpu kausaytachu maskasanku. Chaygunawan ima puriga Dios tamana wasanchaspa yupaychasanku chayga paygunawanga puritisga mayta kalpachakusunchi hermano. Chayhina me gusta maypita suman hermano. Kay llaqtanpi kay tantakuypi tarisunchi hermano. Pacha hermanoy. Kunan kay último foto churaripuayo hermanoy. Kunan parlarisunchis Jesús mantañata. Imagina carga Jesús. Chegan son goyo. Kamachisninta. Sumasta panacos payunawa. Y payunatas de xicherga. Yachayninta tatampata. Chapayankupi sutinchari. Y chay mas chakusantas ni muchunampa hangasqa carga. Charaygo ajinata ni kay Juan 13:1. A ver, ñaurina, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 1. Chaypi ajinata ni sabantes. Pasca fiesta ñawpaqta ni Jesús yacharqa oran chayamusantaña. Kay mundumanta tata Diospawan ripunampa. Jesusqa kay mundupi paypata kaqkunata munakusan raygu ni tukukuykama paygunawan munakullarqapuni. Ari hermano, sajina carga. Askata munakorra payga chay kamachisninta. Hasta wampis. Un mozo kamachita paygunaman gorda. Mayjan carga chay kamachi. A ver, ñaurina kay Juan capítulo 15, versículo 11-13 kama. Kay kamachita gorda. Chaymasta nigiche. Gangunapis nogajina. Kusisqallapuni kanayichepa. Kaymin kamachinega. Puragmanta munanakuyche.
Imaynatachus noqa munakuykichis ajinata. Mana pipis aswan munakuqniyuq kanchu. Amigusnin rayu wañuqmanta nisaq. Reparanchikchu, hermanos. Imaynata munakuwanchik Señor ninchik Jesús. Noqanchis hermanos. Pacha hermano y fotisman. Noqanchis hermanos. Jesús hina. Yanaparisuma amigos nichekta. Jehová Dios tamana wasanchanankupa. Yakininkuta aguantanankupa. Y son otiaja kanankupa. Ari hermano. Chaita ruasuma. Unata imaynata Jehová Dios pata. Amigos ninkasuma. Ari kay pega. Sohta y masta. Jawarisunch hermano. Ujka. Tata Dios para amigo canchis. Automáticamente, hermano. Y maraigo. Paigas wawanchis. Y paipita sin chita crees ni ujkan. Y songo ajayuantas paitas y divikunti. Y mascanchecta paita. Iskaika. Paipia tiene cuspa, casucuspa. Y paita nisganta duaspa casuma. Ari. Abrangina. Paiga Dios pi creerga. Que raigutas chegan zunapas kawas carga. No ganchis ajinata kawachikunanti bien, hermano. 15 acá. Chaypaña Urisuman, Kay Santiago 4:4. Mascarich Biblichespa. Santiago 4:4. Chaypi ajinata nisawan. Dios tawasanchak runas. Manacho yachankichis kay mundo amigo kayga. Dios pa enemigo cascanta. Chayraigo kay mundo amigo kayta munaja. Dios pa enemigo mantukusa. Chayraigo hermanos. Jehová Dios ninchiga chegan casta suyan amigos ni manta. Chayraigo. Mas canan tiyan picunachos, mas cancu tata Diosta. Y chayunamata mas chacunanchis tiyan hermano. Porque no ganch mana enemigun kaita munanchis tata Dios patata. Santiago ni samajinaga. Ari hermano. Kunanga tawakaj. Sepa mas carichis Filipenses. Capítulo 4. Versículos 6 y 7 en el Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dicen a Ginata? Ama y mantapis ya kikuichextu. Hasta wampis tuku y mapas Dios pa yanapaininta mañakuiche. Paimanta tuku y songo mañakuiche. Rogakuspa. Gracias ta gospata. Dios ta songo tiakunata gosongache. Maigantachu zunas mana entiendeita tinkuchu chaita. Ajinamanta paira. Son Cristo Jesús no está. Gente, cara. Ari, hermanos, ni.
Separanchis, hermanos. Kay Filipenses ni samangina. Mañacuy pinin tata Dios Juan cananchis tian sapa día. Sapa rato. Parlananchis tian Jehová Dios ni Juan. Entonces, hermanos, oración gacaman. Asuan importante. Pisgakak. Kay parte kaman sumasta apaygachana kapuasanchekta. Castellano pinin, el empleo apropiado de las riquezas injustas. Y kay tanin casquetiwasuman, amigos canapas tata Dios Juan. Y kay mantata Jesús ajinata nerga. Lucas, capítulo 16, versículo 9, 11 y 13 en Avilsunti. Mascarit biblaitis, hermanos. Lucas, capítulo 16, versículo 9, 11 y 13 chaimanta. 9 nisan ajinata. Chantapis gangunata ni la yichesta. Amigusta mas akoichis kay mundo kapas kapuiniwa. Chay imas tukukuktin. Wiñay tiayguna chegasman wajiarisuna yichespa. 11. Versículo 11 di. Cheraygu gangunachus. Kay mundo kapas kapuiniwan mana linta ruankichis chayga. Pitas chegamanta kapas kaita gosunkiches magri. Versículo 13. Mana pica machipis iskay patronesta uklapis sirvita tinmanchu. Y marayuchus ugninta. Chernenga ugnintataq munakonga. Ugninman askayonga ugnintataq pisipaq qawanga. Ganguna mana atinkichechu uglapi. Dios tawan colgatawn sirvita nispa nerga Jesús. Ari hermanos, kay pega Señor ninch Jesús gate para chawancha. Kapuy ninchis falta chawastincha. Ni suma ugdía, chay golgan ninch makastin. Y chaytas pasanankamata hermano no ganchisga y matas wasuma. Tata Dios yupaychakusuma. Churaspa paita en primer lugar, causa en inchispi. Y apaygachasa sumasta chay kapuwasanchesta. Chayta yanapawasuman, mas chaknapa, Jehová Dios ninchiswa. Ari hermano. Sohtakak. Chaypa mas harina kay Salmos. Capítulo 15, versículos 1 al 5, ñaverizunchis. Salmos, capítulo 15, versículos 1 al 5. Chapi ajinata nisa. Tata Dios, pita huasigipi tiakuita timandi. Pita santo orgoigipi tiakuita timan. Chay pitia kuita atin, limpu causas nio kahla. Chegan kahta zuak, mana yuyakuspa chegan kahta parla. Mana piwampi sagrata parla, causagenta mana wasancha. Zuna masinta kasimanta mana chataiko. Chay pitiakuita atin. Pichu sagrata zuak zunata chekne. Pichu tata Dios ta manchachiku. Zunatata hatuncha. Paiga mana alin zechtimpis y matachu nisganta juntan. Paiga
Golgenta manum, mana interes ni octa. Nitas yuk uita hatikunchu. Limpo son goyoctas contrampi. Chaysinata ruach runaga ni haika urmangachu. Reparanchichu kaypi hermano. Chay masichakusanchis Jehová Dios Juan dependen. Y mainatachus causasanchis. Y masongoantas casucusanchis tata Diosta. Chaymanta dependen, hermanos míos. Kunantas y mainata amigos kasuman runa masinchisu. Kay pega 15 cosas de para sus hermanos. Buscar runa masinchisu amigo canapaja songo ujumanta pacha parlarina karma. Pablo Gina, a ver, imagínate hablar a Pablo. Gálatas, capítulo 6. Mascarich biblaitis. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ñavirzun. Chay piaginata ni sawancha apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Nin. Chayray humana saikuspa. Alin kasta duanayapuni. Y marayguchus mana saikuspaga. Maichus tiempon papogoito karchuncha. Chayraygu. Atisaspaga. Tu culpa jalinta casta zuana. Hasta wanga creepi, hermanos ninchespa. Reparanchis, hermanos. Imagínate kaita zuasuma no ganchis, hermanos. No ganchis, hermanos, parlarizuman. Zuna más hincheswan. Y mamanta parlarizuman. Calman, mozo gobierno mata. Wiña y causa y manta. Cristianos gas y cuchinchis. Zuno más incuta. Munacusancuta. Y chay munacuita apawanchis. Mas chacunapa. Picunachos tata Dioswan. Amigos can chaycunawan. Ari, hermano. Iskaika. Zunapag alininta maskay. Mana no gantis patacho. Y chaypastas no gantis, hermanos. Calpachasca canantian. Y mapa. Golanchispas. Zunamasintisma. Y mata horizuma. Tiemponchista, yachakusanchesta y capuininchistawa. Ari, hermanos. Kaipi hablar suma experiencia manta. Periodicupi intirimana su tío carga. Sumasta parlada que es testigo de Jehová utumanta. Su tinta carga zobacabubu que es testigo manta. Para cuyacuininta ni zicucherga compañeros nimpata. Yuaininta carga ni tuxi que es testigo de Jehová zobacabubu. Y mata su varga pai. Painin pa carga, hermanustas. Asca lugarespi. Y matawan suat. Dian tintanin apaigachas mikunatawa y akutawa. A pesar que paiga ongosa casar que asmawan.
y separar sinaga, que ongoega mana anchatachu zuani mastapis, ¿sí? Ajinapis ni Jehová Dios ga paita kalpacharga, chaita zuanampa. Quinza kag. No ganchismanta yoxinan tian chay joriku y hermano. Y chay pasta no ganchis imainata kananchitia. Juntas hongos, sinceros, amigos ninchishwanga. Mana piñakunanches tutia, amigos ninchishwanga. Sutimanta ni wastinchesti. Cuando nos diga la verdad, a veces piñar pacunchi. Por ejemplo, su hermano piñasca caiman, y manatas parlaita munaimanchu paiva, y nogatas caiman chay pantas runa. Y mainatas reglaman chay champaita. Primero taga, perdón tamaña cuiman. Chaymantata achamanta parlariwan, paiwan. Y maraigu chayta zuanaitian. Y maraiguchus no ganchispi, hermanos, ugdeuda, teapuantis, munacuyuan, hermanos ninchiswan. Y ni ninchiswan ima, con nuestra fe. Y maraiguchus apóstol Pablo, asinata niwanis. A ver, mascarichis romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Y matani sawan chaypi apóstol Pablo. Ni imaginata. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Ama pimampis manu kaichexchu. Hasta wanga purahmanta munakuiche. Y maraiguchus runa masinta munakoja leita junta. Ari hermanos, kay Pablo nisganta junta con Gálatas 5:14 nisgampi. Runa masiguita munakunaigitian kantikigita hinami. Kunantag ima bendición ta o ima beneficio ta orgusuman kay orikuiman hermano. Kay pita porikusuman. Jehová Dios ninch pikunata amigos nimpa ahlan. Tukuy inininkuan paita atinekukunanawan paiga gaillaigu. Por ejemplo, Abraham may hatun ininiu carga paiga. Kerayunin kaskusgantas y kuchisgan raigunin Jehová Dios ga paita nerga amigun kasganta. O Jesús Gina paiga wawan carga tata Dios pata y amigunta. Separanticho, hermanos. Jehová Dios ninchisga amigos ninta mañan inigniu kanankuta. Paita mana wasanchespa kanankuta. Y achasan manjina ruanankuta. Que hay hermanos, may alguien kaman tapurikunanche. Y mainatatak amigos ni cancuni. Amigos ni Dios mañas cantat ruasan. Yachakusuan kuman hinachu causakusan. Ari chaygunasta tapurikusuman, hermano. Chegan yuyaniyo kanancheca. Zikuchinchis chayga. Acha kaitawa. Huidaskunao imaga. Amigos caiga. May suma, hermano. Jehová Dios takusichinchi. Y tumpamantao Jehová Dios ga, Jesús Gina, mozo glatama amigos ninta y ayuchenga. Y mapa,
A ver, que hay último texto ñaurina. Isaías capítulo 11, versículo 9. Y mapaja y kiwasun chaipa. Isaías capítulo 11, versículo 9. Nin. Chay santo roipega, mana ima sagratapis ruangankuchu. Y maraiguchus tukuy halpaga, tatayosaq siwan, junta kanga. Y mainatachus mamakhocha, yaku junta aigu, ajinatan. Reparanticio, hermanos. Y mapaja ayusunchis. Chay mamakhocha hina junta cananchespa yachaywan, hermano. Y chaypita cananchis tiyan noganchis, hermanos. Charaygu, kallpachakunanchis tiyan astawan, hermano. Pachis. May pach ninatianche. Jehová Dios ninchista y me da guch pay sumasta wakichi kacha discursosta. Chantas pach nigo hermano solis may tapuni kachitumanta kay kacha discursota umachariwaigo. Pach hermano solis. Kunantas ñawpaj llamanpuni zinachis chay paja wakichisqa kashan hermanunchi Jonathan Telles pay apaygachanga kay torremanta hawas nisqa. Suma, ñawpajta qallarinapaq entonces, taquita taquirisunchis, chay taqui kashan, 30 nishanta, Jehová tatay Dios ni amigoini. Hebreos 6:10 manta orjosa kashan. Chayta taquirisunchis, chanta, torremanta hawas revisata o kunchay qallarisunchis.
Alguien jamás hakanguich hermanos nika y iskaiga tanta kuninchehman torremanta kawak revisata sumante chaksuncha, ¿entendés? Y mamá parlarisunch caimanta. Jehová Dios kallakisca kahkunata salvan. Entonces, imagínate, salvan. Por cosa callar, Salmo 34, 18, chaypinin, Jehová ga, kallanampi salvanam pascashan, yakisca son goyokunata, puyasca son goyokunatawan. Entonces, Jehová, que hay versículo pinsantes, la don chehpicas, salvanawan chehpa, yanapanawan chehpa. Igual que ejemplo hasta acabar un hinapunich carga manach, tukuy gangunata, invitas a gangiche, chay tapuy kunaman kutirichimunata. Entonces, ichalin kama maxito y harimunayichis, chay digitalmente, chay maxito, chay toharimuas, magallatabs. Entonces, Callaris Uleris, párrafos 1 y 2, chay yanapos menunich Orlando, Wakitskacha Orlando Kashan, le Gapuay 1 y 2. Ya. Kay tiempo pega, pero no pisillata causanche. Causa ininchekta imayna yakikunawan junta kasha. Chaypi piensas paga y chawakin kutis yakikuncha. Ñawpa tiempo manta Dios pa kamachisnimpis, ahinayatata yakikorganku. Wakenga wañupuyta ima munarganku. Hinapis paikunaga Jehová Dios pi atiende korganku. Jehová Dios ta paikunata songocharpa. Kay pachargata. Chantapis kausayninkuman Bibliapi kelgacharga. Songo chakunanchehpa, yachakunanchehpakta. Kay yachaga ganapega Dios pa wakin kamachisninmanta parlarisun. Paikunaga aska yakikunasniyuq karganku. Paikuna kankun Jacob pa wawan José, viuda Noemí, ñuch'ansut 73 Salmoga, kelgaj levitaga Apóstol Pedro ima, imaynata Jehová Dios ta paikunata kay pacharga. Imata paikunamanta yachakusunma, kay yachaganapaga chaytapuykumaman kutichisun. Chayta yachaspataq reparasun Jehová Dios ta kayayampipi kasqan yanta. Yakisqa songoyoqkunata unphuyasqa songoyoqkunatawan salvananpaq. Tapuy párrafo 1 manta las mantawan, imata kay yachaganapi yachakusun. Imamanta parlarisunch. ¿Sabe? Kaypi parlarisun Jacob Wawan Josimanta, viuda Noemí, Ños Chanrut, 73 Salmota Kelgas Levita y Chanta Apóstol Pedro y Mapaikunaga hasta Yaikunas Nios Carranco. Entonces, Kaya Chavanapi, Yachakusun, y Mainata Jehová Dios, Paikunata Kaipacharra, Chanta y Mata Paikunamanta Yachakusuna, Chaita. Vale, gracias, Ustaz. Subtítulo ni Joseta Jasimanta Subichargan, 3 y 4 talentos. José 17 watasniyo kasahtin, Jehová Dios ta iskay kuti mosqocharga, chay mosqoyninpita payman rikuricharga, familian payta hatunpa kawananta. Hinapis mosqanmanta pisi tiempoman, manchay yakipi karga. Hermanos nanga, José ta respetanankumantaga, esclavota hina venderganarganku. Ahinamanta Joséga, Potifarpa wasin mancharga. Potifarga, Egiptopi zeipa guardianmanta kamachi karga. José kausaynanga, mana yuyasahtiyan cambiarga. Payqa, tatanpaq may munasqa kaspa, Dios ta mana yupaychaq runa esclavonman tukorga. Hinapis Joséga, mana chayniyuq yachu karga. Potifarpa warmanqa yuyakuspa nerga José paywan puñuykuyta munasqanta. Potifarta mana Joséta tapurispaya cárcelman wiskaykucharqa. Chaypita Joséta cadenaswan wataykorganku. Joséqa kasimanta chayta ruwatinku maytacha yakikorqa. Runastapis icha Jehová Dios manta mana allintachu parlarqanku. Joséqa aska yakikunasniyuqpuni karqa. Tapuy kaiskay párrafos manta, kaypitiyan aska echari y yachanchis kay historiata sumaqta echari. Entonces kay párrafos nisqama hina ukmanta uhichaku tichimusun.
Ima llakiykunasniwata José carga joven kashasqa. A ver, uksituta joven niwasunchis. Mancha llakipi carganca, hermanos Nerga, Joseta, respetan, esclavoti, hina, esclavota, hina, vender, cargancu. Vale, suma so, entonces chay hermanos ninche kustan kumantale. Chanta ima llakipsi kullargat, hermanos Carla. Esclavo hina Egipto manchayarga Potifar ma wasiman chaypita warmi paywan puñuykita munaspa llullakuspa cárcel ma apachirga. Eso. Entonces, mira, chay manchayshaspa imaynata José carga tatam. Y ya chaystuta sutinchasu. Mira que esclavo manchayshaspa y mira chay Potifar pa warmi kasimant huchachashatin. Imaynata situación en cambiar. A ver, hermanos, Francisca Niwasunch. Ning José Galim, papa son pa mancha y monas que cargan en. Chay montat hermanos ni envidia cospa, vender basango ni. Eso. Entonces, Munasca Gasaspa, la Kibri Corre, Chantare y Mapio Zikukor. Ninchenia Potifar pa Warmin Hasimanto, Checharga Chantare. Hermana y Margot. Aripay libre carga ahí, pero tu corga, Dios ta mana, yupay charruna esclavón man, tu corga hina, entonces, mana chaylachu, cadenar o watay corganku kai causa limpia, entonces, chaita may yaki, José Gamana libre purerganku, sino esclavo y prisión cacharganku. Eso. Imagina causa en Cascanín, Chaypi, Salmo 105, 17, 18, Nishamanjin. Imagínate casca, José, imagínate jugar bastante. Hermano Yusene. Ari, Kaipi, Nishamanjinaga, José Gamay, Yakini Oscar, ahí, porque Paipas causa inenga, ya cambias pinar ahí. Hasta un que José Gayaki Corga. Jehová Dios paja malta chapa larganco porque si runaga mana chay por ejemplo chay warme un puñigo samanta hina tuvisto ya chaspaga entonces Dios nincha zemanku mankar chay manta tahri entonces José Gayaki Corga chamay tacha yaki Corga. Vale, pacha, suma. Kay Salmo 105, 17, 18 ninjinari. Imagínate que carga José cárcel. Y matan ese versículo. Hermana y Domitila, sutinjar para mujer. Micrófono y tapigo pero micrófono y tapigo. Mana llakinin wa atepachikunanpaq payqa ruwanasninta juntananpi yasharqa. Vale, pero kay salmo nisama hinare, kay salmo niskanta nita monajens. Manara chay montaj parlar ¿sabes? Imagina cachar ganin, hermanas Margot. Nin que wataruna hina venderganku, chantapis, chakisninta cadesnal, watay corganku. Y carcelmanta hay corganku. Eso. Entonces, kayaki kunapi que se haga José, ¿chale? Kunan kawasun jepangata y matata José Zuarga yaki niwan mana atipachikunamba. Chaita kawasuns. Lerina sinkota. José ga esclavo casaspa, chanta cárcel picasaspapis, ni mata ruaita tergacho, libra kunampa. Y matata ruarga yakiwan mana tipachikunampa. Yakiniyampi yanan mantaqa ruwanas nin manta sumaqta ruwananpaq kay pachakorqa.
Chantapis Jehová Dios ta kawsayninpi ñawpaqman churarqa. Chayrayku Jehováqa payta tukuy imapi ruwasqanpi bendecerqa. Vale, tapuy entonces, kuna, paso 5 manta, y matata José Ruarga, y aquí mana atipachikunam. Kawarganchis ya aska yaki kunas nikaskan, pero kuna y matas Ruarga, mana yaki kunas ni atipachikunam. Génesis 39, 20 al 23 nisam, hinan kutichimuyatso. Pita kutichimu. Y matata Ruarga entonces, mana chay yaki kunas ni atipachikunam. Ami. Yakiniampi yuyamantaga ruwasninkuta sumaqta ruwananpaq kalpachakurqa José, entonces chantapis Jehová Diosta kawsayninpi ñawpaq churarqa. Entonces chayrayku Jehová mayta payta tukuy ima ruwasqanpi bendecirqa. Eso, suma, Ami. Chay versículos ninjina, chay Génesis 39, 20 al 23. Y mamanta cargo yo casa José. Mana yakini wa tipachikunamba. Hermano Gabriel. Ari paiga jefe carga chaypi cárcel manta, paiga sumasta apaikach alimentos ta, y chay esclavos pa, entonces chay guta chay mai concentras kasharga y maraykuchus Jehová pailawampuni kasharga ni. Chantapis chay pinisharga chay jefe chay cárcel manta, chay kawan pichus kawan chaypi, entonces mana ni mamanta ni preocupas kasargachu porque pai atiene corga José. Entonces, ajinamanta José, may encargas para chaypi kasharga y maraykuchus, Jehová Dios maita bendecizar. Eso, suma. Kunan kawasun moscokuskamanta, para José y Talesuncha. Joséga familiawan kasaspa mosqokusqanpi tukurisqa. Tukurispa mayta chakay pachakurqa. Imahtinchus mosqokusqanman hina familiawan watejmanta tinkukapunan karqa. Kawsayninpis ayanan karqa. Ahinapunitaq karqa José 37 watasniyuq kasaqtin. Mosqokusqanta maychus kasitutapuni juntakuyta qallarirqa. Apuy para José Ismanta, imagínate José ta mosqokusqanpi ukurisqan kallpacharqa. Hermana Anita. Ya, contestar. Ya. José Gaya Charga, familia Guantanta Capita, sumas causa y manta y aigupuita. Imagina. Chay versículos de Génesis 37, 7, 9 y 10, 42, 6, 9. Yo ya recunché, ya pasa hopi nergansis, 17 watitas niyo kajate, hermanos ni, vende y corgan. Kuna más que tiempo pasar cachay moscocus na junta kunam, kay pasa hopi chay tanishoanchi. Y chay matase para chans. José, yaki kunas nimpi, atiene kusacho, kawasgacho, waki más pich piensas. Margot? Ari José Poinita Cacharga paiga un mosco tiani, pero como venderganku, él estaba ya de jovencito esclavo, pero José ya 37 guatas ni cachasti, ya está cambiarga también caipitaga ahí, como Génesis 42, 6, 9 ni, que ya pai tian príncipe Gina le encarga Egiptopi. Tukuy mata ruarga y wakin runas sirverganku paima. Entonces chaita sumata kalpacharga José, pero mana
chayllatito, mana, ese ratito se acaba su problema, si no su yarga, pay, pero pay pensar seguramente en lo que él soñaba, ¿no? Y eso le ha ayudado. Eso. Ocurre, ¿eh? Pensar, hermano, es muy suma. Y mata con una paiman de hecho suma. Ya está acabado es un párrafo 7. Párrafo 7 te la desuncho. Y mata yachacunche. José Causainanga y Yarichiwanche, Kay Mundoga y Akikunamanta junta casanta. Runasa Casimanta ñakarichita atihuascancheta. Chantapis icha o hermanonche sufrichiwasunma. Hinapis tatanche Jehovata pakakunanche chankata hina waqaychawaqninchikta hina kawakuna. Ahinamanta mana yakikunawan atipachikusunchu. Paitata sirviasunpuni. Joséga Jehová Dios moscochisaqtin 17 watas niyo carga. Chayta rikuchiwanchik Jehová joven kamachisninpi atinikusqanta. Kay tiempopipis aska jóvenes José hinayata sinchi creenio kanku. Wakinqa Jehová Dios ta mana wasanchasqankurayku cárcelpi wisk'asqa kasqanku. Leerina, 1 de Pedro 5:10. Pita leerima. Chanta tapuita roasunchi. 1 de Pedro 5:10. Hermano y Jené leeripaita. Hinapis pisi tiempo tañacarisqa ichaqmantawan tukuy hatun kuyakuyta qoq Diosqa qankunata wakichiyta tukuchanqa. Kaymin Cristowan uchasqa kanaykichaqpaq. Wiñaypaq hatunchasqa kanaykichaqpaqtaq. Waqyasurqachiq payqa sinchita sayachisunqachiq kay pachasunqachiqtaq sumaq cimientupitaq. Sayachisongachiq. Tapo y entonces ninka y pasafomanta, que leeris cancha imagina, y matata o imata yanapawasu yaki kunata guantanapa. Y mata yanapawasu yaki kunata guantanapa. Zomi. Tatanche Jehovata pakakunanchik chankata hina, waqaychawaqninchikta hinata kawakuna. Y en 1 Pedro 5:10, pay prometewanchik yanapawanchikpaq ahinamanta mana llakikunawan atipachikusunchu y paytataq sirvillasunpuni. Payqa sinchita sayachiwasunchik y kallpachawasunchik. Suma. Hermano y Marco Escobar. José Taga, kay hermanos ninku, Jasimanta vende y corganco, chari. Entonces, kay Egipto ya tapita, Jasilla mantata, carcelman ay kuchirgan. Y kay parajo penewanche, y chapis kay tiempo pi, no ganche, taicha Jasilla mantata, y chapis hermanonche, sufrichewasuma, y paikuna pantas anraico. O son gonches tan anachiwasuma, ¿ichari? Pero Kaipinewanche, Jehová Dios ninchesta, no ganche, Pakakuna chancata hina kawanani, o sea, paipi atinikuna. Bueno, José mana cárcel pecachaspa o vender pascan curaico, mana cargacho desesperado hina y mata no amanta kanga, nispa, sino Jehová pe atinikorga, songo tiasqa kasharqa qasimanta wisq'asqa kaspapis. Entonces no ganchepis kikinta Jehovamanta pakakuna chankata hina qhawaspa paypi atinikuspa payllata puni bueno llakiykunawan mana atipachikunapaq yanapawasu. Suma. Imagina. Hermano y Mario.
Bueno, uchiquitanta kaypi noganchispi tukurisuman, hermano. Noganchisga mundupi kasaqtinchisga chaymanta orjuwanchis tata Dios. Chaymantaga kay Pedro nisama hinaga wakichiwanchis y kalpachawanchis. Sumasta rexichiwanchis sinchita sayanapa. Hasta wani tukusqa kasunchis kalpachasqas imapaq Cristowan qusqa kananchikpaq y sumaq cimientopi chayananchikpaq. Mana hina, hermano, mana kay Pedro nisama hina kawsayninchis kanman, chaypi tukurisuman. Gracias, hermano. Kunan parlaranchis José Manta, kunan Guajmantañat parlarisunchis. Noemíwan Rodwan mancha aquí picargáncule. Entonces, parlarina, leerina o párrafo 8. Noemíwan gozan elimel guanga isque oasnio carganco. Judá yahtapita tiacorganco. Hinapis sinchi yarkay kasqanrayku Moat hayp amantiaco reporranco. Chaypi tiakusaqtinkuta Noemí gozan wañuporqa. Noemita iskaynin qhari wawasniyanwan qhipakorqa. Aswan qhipamanta wawasninqa Moatmanta warmiswan kasarakorqanku. Paykuna karqanku Rutwan, Orfawan. Chunka watanman hinataq Noemí iskaynin qhari wawasnin mana wawasniyoyu wañuporqanku. Noemíwan Rutwan Orfawanqa maytachay yakikurqanku Rutwan Orfawanqa watesmanta kasarakuyta atinkuman karqa. Hinapis Noemiqa sapitan qhipakunman karqa. Viejitañataq karqa. Chayrayku Noemiqa sinchi yakisqa kasqanrayku nirqa. Amaña Noemí niwaychaychu. Mana chayqa Mara niwaychay. Imaraykuchus tukuy atiniyuq Diosqa imaymana yakikunata apachimuwan nispa. Noemiqa ahinata yakiypi kasaspa Belenman kutiporqa Rutaq paywan kusqa rirqa. Tapuy párrafo 8 mantane. Ima llakiykunasniyuqtaq Noemíwan Rutwan karganku. Entonces, asca llakiykunasni karganku. Chaymanta uhmanta uhnimirasumanta. Sutisitu kanapa. Ami. Noemí cosa wañuporqa. Suma. Chandare imanta kañargata. Soe. Wawas goza wawas wañuporqa. Eso, wawasni, qhari wawasni. Sutisni yuyakunchis? Imata sutisni karqanku. Ami niwasutis. Elimelech. Ya, pay goza karqa, wawasni re. Elimelech pa wawasni. Pay wañuporqa, wawasni wañuporqa, sari. Bueno, sutis iskay wawasmanka karqa Malón y Kelión. Eso, paykuna wañuporqanku, ¿sí? Suma chantare imata karqa. Imata Noemí nerqa ajina llakiykunapi rikukusqa. Mana wawasniyuq rikurin, wañupun gozan, wawasninpis. Imata nerqa Noemí. Margot. Ari Noemiga sapitan que pacunman carga y mana jovenllara ahí, sino viejitaña carga. Entonces chayrayku Noemiga sinchi yakisga nerga, amaña Noemi ni wanchechu mana chayga mara ni wachi y maraykuchus tukuy atiniu Diosqa
imaymana llakikunata apachimuwan nispa. Entonces, payqa, como decir, ella ya se sentía como no tendría ya esperanza, ¿no? Ya no tenía nadie, ni familia, y peor todavía viejita. Eso, entonces, haz kallakikunapi, rikukunarata, Kunan kawari son pichus paita son bochascanda, párrafo 9 de switch. Imatatas Noemita maitas songuachanman karqa, ñuch'an Ruth payawanpuni kasqan. Ruthqa payta mayta munakurqa. Chayraykutaq mana sagarparirqachu. Belenpiña kasaqtinku Ruthqa sinchita trabajarqa. Payqa suegran Noemipaqwan paypaqwan cebado umasta chaqmamurqa. Runastaq Ruthta sumaq warmipaq kawarqanku. Mascarina Ruth 1, 16, 17, 22. Pitan leerin. ¿Sari? Ni Rutahri kuticherga. Ama mañawaychu sagesunaita. Nita gamanta tagakunaita. Noga risas maymancha rinki chayman. Causamusasta maypicha causamonki. Chaypi. Yastaykanga. Dios nikipi, Dios niyaytas kanga. Wañusa maypicha wañunki. Chaypi. Chayapita munani ampanawankuta. Wañuyllamin tagawasun. Mana hina kaman chayri, tata Diosga sinchita castigawachun nispa. ¿El 22 también? Ari. Ajinamin carga, y manatachus Noemi, hinatas mualmanta Ruth ñoch'anwan kutipusqankoqa. Hinaqa Belenman chayarqanku. Cebada Rutuy gallarkusqachaqtinña. Suma, Sari. Entonces, tapo y le dispense, imagina que hay versículo está. Y mainatata Ruth Noemita son bochar. Hermanita Ana. Ya. Contestando. Ruthqa nerqa suyranta. Mana noqa kutipusaqchu, noqa qantamunakuyki. Maymancha rinki rilasaqta, maypicha llaqtaytaq kanqa. Wañupunki wañupulasaqta. Diosniypis Diosnillaytaq kanqa. Chay pachataq Ruthuy tiempo chayaykunku, granituta chaqmakuspa suyranta uywakurqa. Gracias, hermana Yanita. Suma, mayman chayargan. Suma, chaytaps ni muy, Mayman chayargan. Hermana Domitila. Chay llaqtaqpa sutistulan ni may. Belenman chayarqanku. Chay Suma. pachaqa icha waqcha runas mañakunkuman karqay. Pero chay waqcha runaspaq kusichata mana tukuynintachu pallananku karqa. Manaqa cantusninpipas mana uqharinankuchu karqa chay waqchas pallakunanpaq. Chayrayku Ruthqa chayta chaqmakuspa mana mañakurqankuchu. Manaqa chay pallakusqanwan kawsarqan. Gracias, hermana. Y marayku chaytas warqanku. Qhawaris un pasa jodiesta kun. Jehová Diosqa waqchasta kuyakusqanrayku Israelitasman uqlayta kurqa. Chay leyta Noemi hina Ruth hina kaq waqcha runasta yanaparqa. Jehová Diosqa Israel llaqtaman kamachirqa. Chaqraq cantusninta ama ruthunankuta. Chayri ama tukuynin puquykunata pallanankuta. Ahinamanta waqcha runas chayta chaqmakunankupaq. Chayrayku Noemiwan Ruthwanqa mana mikhunata mañakuspachu purarqanku. Tapo y pasa jodiesmanta y mata ruwaspata Jehová Dios waqchasta kuyakusqanta rikuchar. Jael. Kay Levítico 19, 9 y 10 pide punches que Jehová sumas leita gorga kay wachasta protegenampa. Chay pinergai que mana tukuy chahras mana enteruntachu nangu kar chantapis maypich pogon chaypi
Mana enterunta punichu o carinangukar. Ensajinamanta kaihuachitas man o extranjeros rinangupa y puchusanta paikuna mikunangupa. Vale, pacha. Entonces Jehová yanapargana, chay leo, resulta no invitado. Pita yanapallargat, kawasun pasa con 11 y 12 le dicen chukun. Zut chahmamo, perdón, zut chahmamorga chay hype aspa dueñonga, vos carga. Paiga kapa runa carga, bosca ricorga, zut suegra noemita, maita munakusanta, manata sagra pariscanta, chayray kuzutwan kasarakorga. Noemi hype astintata rantikaporga. Aswan kepaman, boaswan rudwanga, uhkari wawitayoh karganko, obet sutitata churarganko. Obedqa Davidpa abuelitun karqa. Noemiqa maytachakusikorqa Obedta mark'arikuspa. Jehová Dioswanpis maytacha agradecikorqa. Hinapis mana chayachu. Rutwan Noemiwanqa kawsarimuspa yachanqanku Obedqa suyasqa Mesiaspa ñawpa tatan kasqanta. Nisunman Jesuspa ñawpaq tatan kasqanta. Tapu y caísca de Pasafasmanta, 11 y 12 nin, y matas waspata, vos, Zupta, no imitaban Yanabarca. Y aquí, Picachanco, con el matas waspata, vos. Hermana y Domitira. Y matach zuasgalanda kutichiman germantai. Es una mochila. Bus, rutka bus pah chakraman cebada rutuyman chargay chaypi chaqma kushaqtin payqa cebadata gorqa casi 40 kilos hinapuni. Entonces chaypi pay yanaparqa y chay hinamantataq paywanta kasarakurqa chaypi pay yanaparqa. Vale, Pacha, entonces es que imitas waspa, hermana Margot. Ari, como cae suma warmi, Jehová Dios bendicerga paigai, por eso Boaz suma tacahuarga mai suma warmi, se ha casado con ella, pero chanta uhuawita tía, y chaita mai kusisga noemipa, porque paiga marcaricolga nietito, y chaita mana chaylacho, sino paikunas, suma familia Mesías manta kasharga. Entonces Jehová Dios suma hasta bendecirga hasta Wamboas suma y anaparga paikunas iskai igualmente. Eso. Y mamanda kusikonga Noemí Rudin Kausalimo Pinko. Hasta el tuco y mamanda esta. Hermana Carla. Ripay Noemiwan ruwan kawsarimustinkuqa yachanqankuy que wawan zupa wawanqa Jesús patani suma ñawpa tatan kasqanta paymanta Jesús hamusqanta y chayta yachaspa maytachakusikunqanku. Hina suma. Y matakuna paykunamanta yachakunchu. Chaypa pasa por 3 le sunchu. Imata yachakunchi. Yakipi kasaspaqa ichapis mayta putikusunman. Songo pakisqata kasunman. Ahina kasaspaqa yakininchik mana tukukunanta yasunman. Chayrayku tatanchik Jehovapi tukuy songo tinikuna. Amata hermanos ninchikmanta karunchakunachu. Jehová Diosqa mana Noemi gozanta nita wawasnintapis kawsaricharqachu. Icha payqa noqanchikpaq yakininchiktapis mana chinkachinqachu. Hinapis yakininchikta aguantanapaq yanapasun. Chaytaq ichapis hermanosninchikwan ruwanqa. Tapu y entonces que pasa fomanta. Fotito de hecho, por favor. Entonces, si hay fotito, imagínate para la muy de tesoro.
El párrafos 8 al 13, ¿eh? Que es fotito. Entonces, nin tapui, y matata no hay mi mantado, sus mantado y echaxuma. Matata y echaxuma. Hermana Alejandrina. Ari, a veces may llakisqa kanchis, ichapas may, o sea, sunqu p'akisqa kasunmay. Hinapish nin tatanchis Jehová tukuy sunqu atinikunanchis tiyan, manataq hermanos ninchismanta nin karunchakunanchis tiyan nin. Suma, eso, chaytas mananchis. Fotitupi mata javarichanchis. Y matani suma chema. Parlare muy tatilla sumata. Hermana Vilma. Sánchez imaginar rupunchis chay Noemí ancha llakipi no eras ningún cashin porque para una Noemí gozan perder y Noemí tajo guasninta ahí y chay ura dibujito pero rupunchis que Jehová Dios bendicen a chicata Noemita porque dan un nietituta mixta y boas mixta ima. Eso, suma, ¿en serio? Ajina, gracias, Fotito Manta. Ajina, kuna ya chacorganchis pa kuna manta, kuna wah mantañat parlarisunchis. Levita, Jehová manta karunchakushargan. Párrafo 14 talaesunchis. Kay 73 almoga, levita kelgarga. Levitasga, Dios de yupaychana wasispi, Jehová ta sirve kanku. Hinabi chay levitaga, pacha niña kusisqachu kasharqa. Imaraykuchus payqa sahra runas, hatunchakuq runaspis kusisqa kasqankumanta envidiakurqa. Chay levitaga mana chay sahra runasinachu kawsayta munarqa. Hinapis levitaga rikurqa chay sahra runas qhapaqyasqankuta, kusisqa kasqankuta, ni imamanta llakikusqankuta. Chayrayku manchay llakisqa kasharqa nargata. Yimpu songo kawsakusqayqa yanqayan. Hinallataq makisniyta tukuy saharamanta mayakusqaypis nispa. Ahinallatapuni yuyanman karqa chayqa ichapis niña Jehová Diosta sirvenmanchu karqa. Apuy párrafo 14 paj y marayuta levita maita llakikuarqa. Y matar vasca se levita. Hermana Julia, parlarini, camaraitita. Ahora sí. Ari payqa qhapaqkunamanta envidiakusarqa, chayraykunarqa llimpuson kasqayqa yanqalla nuqapaqqa nispa. Pero chanta reparakurqa mana allintachu yuyasqanta. Y Jehová Dios mantataq mañakurqa y ninta entonces cambiar. Vale, ajina. Y matar guarda entonces. A ver, párrafo 15 talaesunchis. Gracias, hermana Julia. Levitaga, Dios paguasin mayaykorqa. Maypichus waq israelitas Jehová Dios te yupaychasarqanku chayman. Chayman yaykuytawanta kawsayninpi sumaqta piensarirqa. Dios mantataq mañakorqa. Hinapita repararqa mana allintachu yuyashasqanta. Reparayarqata ahinata yuyaspayapunaqa Jehová Dios manta karunchakuyta tisqanta. Chantapis repararqataq sahra runasqa justa pampapi hina kasqankuta. Tukuchisqataq kanankuta. Imatataq levitata yanaparqa manaña envidiakunanpaq, niñataq llakikunanpaq. Jehová Dios hina yuyasqan, ahinamanta sonqutiyasqa, kusisqayapunitaq karqa. Chayrayku Jehováman nirqa, qanwan kaspaqa kay pachapi mana imamantapis muna niñachu nispa. Mascarina, Salmo 73. Y ya es que lectores quedamos 73, 16 al 19.
Chantagua hasta capítulo 73, 22 al 25. Familia Ledesma, Ledecuazun 16 al 19, 22 al 25. Hermanunchis Gabriel Ledecuazun. Ninga hinata. Kaita umachakuyta munaspa, mana aterganichu. Chanta Diospa wasinman yaykurgani. Chaypacharaq sutita entiendergani. Maymanchus paykuna chayanankuta. Chegamanta paykunataqa yust'anaman churanki. Mana allin kaqmantaq tanqaykunki. Uñawi ch'irmipi pampachasqa rikurinku. Manchachikuyqa paykunata tukuchin wañuchintaq. Mana yuyaniyuq wampusuna kargani. Ñawpaqaykipiqa uywa hinalla kargani. Chaywanpis qanwanpuni kani. Pañamakiymanta hapiwanki. Yuyaychawasqaykiwan ñanta pusawanki. Chaymanta qhipatataq chikapatapi hapikapuwanki. Piniyta hanaq pachapi kapuwanmi qanlla. Qanwan kaspaqa kay pachapi mana imatawanpis munaniñanchu. Suma, entonces, tapuy que le licencia imagina que el versículo está. Y matata juflevitas warga y yaquiminta atipanampa. Y matata warga. Hermana y Domitila. Chaylipitaqa Diosman tataq mañakurqa. Hinapitaq ripararqa mana allintachu yuyashasqanta. Riparallarqataq ahinata yuyaspallapuniqa Jehová Diosmanta karunchakuyta atisqanta. Chantapis riparallarqataq saqra runasqa llust'apa ampapi hina kashasqankuta tukuchisqataq kanankuta. Vale, chaita leeris kaygita hermana y explicarivay, sutinchariway, que mitata entiender gonki. Mataq libitata yan Mama, sutinchariway. Entonces libitataqa yanaparqa Jehová Dios ninchikmanta mañakusqan. Ichantaqa chay naman yaygurqa wasinman chaypi payqa yachakurqa, entonces levitas ruwasqankuqa mana allinchu kasqanta y chayrayku payqa mana levitasmanta narqañachu, manaqa Jehová Diosman ashtawan qayllaygurqa achaypi yachakurqa, chay nuqanchikta yachachiwanchik mana kay qhapaq kapuykunata munapayananchikta, manaqa Jehová Dios ninchikmanta mañakunanchikta payman ashtawan qayllaykunanchik yachachiwanchik. Gracias, hermana. Entonces, y matata, chay tuku y mata, ruaspa y matanes acá el levita, tukuchanam, Jehová Dios. Hermana Margot. Ari payqa Jehová Dios hina yuyasqan, chayrayku payqa nirqa qanwan kaspaqa kay pachapi mana imamantawanpis munanichu nispa. Entonces suma yanaparqa kimsa cosasta paymani, ñawpaqta mana saguirqachu temploman rinanpaq, chanta mañakunku Jehová, yahinamanta Jehová hina yuyasqa. Eso, suma. Y mata con una avance, echa que son paymante, le dice un párrafo 16. Sahra runasqa kusisqa kawsaspa hinanku. Hinapis ama paykunamanta envidiakunachu. Imaraykuchus paykuna kawsayninkuqa ratoyapaq, nitaq wiñaypaqchu kawsanqanku. Paykunamanta envidiakusunman chayqa llakisqaya kasunman. Jehová Diosmanta karunchakusunman. Chayrayku
Mayk'aqllapi saqra runasmanta envidiakunchik chayqa levita hina ruana. Jehová Diosman imatachus yasqanchikmanta kasukuna. Payta sirveqkunawantaq masichakuna. Jehovata tukuy imamanta aswan munakusun chayqa chayqamantapuni kusisqa kasun. Chantapis chayqa kaq kawsayman pusaq ñanta puriyasunpuni. Tapuy párrafo 16 pa. Y materia chakunchak 73 salmota helga levitamanta. Y mata kuna ya chakunch. Chaypi fotito tiene chay chulay kurimpuayko. El párrafo mante, ¿chale? Margot. Que ama envidia kunanche tian sagrasma. A veces ya que pica Sánchez, a veces ajena piensanche y a veces minche ay sumas paikunas kachan, sumas mikunga, sumas ruanga tuku y mata, pero como cae levitaga sumata tukurera ganku, mana uñaipa sumata ajina tiakunku sino un rato llata nomás uñapa ajina cacharganku. Además Dios mandata carmuchacuso, entonces más tu causaita, pero no ganche más casanche porque hermanos ninche casanche Jehová tata no ganche pa amigo hasta wanchaita no ganche yancananche tía sipinampa más kunanche tía Jehová ajina mai kusisgas no ganche porque mana la tolacho sino wiña y pachaita no ganche aunque kunan y que pampa no ganche. Eso, suma Margot. Chaypi tiene un fotito, chay estuchura y kurimpuayko. Eso. Entonces mataya chapusoma levitamanta. Y mata jawarispata y chapus. Munarizuma, munapayarizuma, levita hina. Hermano y Vicente. Ari kay dibujito. Kayembo no ganches mana chaymanta son guanches chayta munampayayman rinmanchu. Mana envidiakuyta munanchikchu, envidiakusunman chaypa hinaman tuchiwasunman. Chaymas kay levi hina ruana, Jehová Dios imatachus yuyaychawasqantaqa kasukuna. Entonces chayta kasukuspa mana chayta ruwasunman. Eso, suma hermano y Vicente, ajina. Entonces mana yuyanachu paykuna alinta kawsasqankuta no ganchmanes. Entonces chayta echa pantayma qawasun. Suma, gracias fotito man. Kunan qhipanta qhawarisunis. Pedroqa pantasqanrayku mayta llakikurqan. Párrafo 17 leesunchu. Apóstol Pedroqa manchay wapu runa karqa. Hinapis payqa wakinkutis mana piensarispaya imatapis ruwarpare. Chayri parlarpare. Chayrayku imatachus nisqanmanta chayri ruwasqanmanta mayta pesachiku. Paycha Jesuspaq apostolesninwan willarirqa, ñak'arichisqa, wañuchisqata kananta. Pedrota Jesusta kamachirqa, mana chay imaspiqa rikukunkichu nispa. Jesustaqri Pedrota chay nisqan mana allinchu kasqanta nirqa. Waq kutipitaq asqa runas Jesusta presuchaq rirqanku. Pedrota kuraq kaq sacerdote kamachinpaq ninrinta mururparirqa. Chay kutipipis Jesusqa Pedrota mana allintachu ruwasqanta riparachirqata. Chantapis Pedroqa Jesusta nirqa tukuynin apostolesnin saqirpariqtinkupis payqa ni hayk'as saqirparinanta. Hinapis Pedroqa runasman manchachikusqanrayku chay kikin tutayataq 15 kutita Jesusta mana risasqanta nirqa. Chayta ruwasqanmanta mayta llakikurqa. Chayrayku hawaman lluqsispas qunqunanayta waqarikurqa. Pedroqa ichapis piensarqa Jesus manaña perdonananta.
Apoy párrafo 17 mantane. Y más tinta Pedro ma y tañaki corja. Entonces, ujmanto ujmilla sumanta. Haz que imitas a él casca, Sumanto para la sumanta. Y más tata, su ahí cusca. Hermana Carla. Pacha, Pedro tanerga Jesús huillarga y wañuchisga cananta. Ñak arisga ima wañunanta y pero chaypi Pedro ganerga y mana chay más pizikukungichu nispa y chaypi Jesús de paracherga mana nisanta. Zika imanta Satanás nispa nerga y chay pizikucharga que mana Jesús hina chuyasganta managa Satanás hina chaypi alliñamanta de paracherga y Eso, suma. Chay buscar, chantare. Y más pasa largar. Hermana Domitila. Y machos pasas galán y vas ahí. Chay sitular. Enaps Pedroga runata manchachikos ganraiku chay kikin tutallata quien sakutita Jesús tamana rexisganta nerga chaypita pay pantaykor. Vale, suma hermana. Chantare. Hermana Natividad. Micrófono y que ahora se hablaremos. Puedes hablar ahora. Pero bueno, no yo ya. Hablaremos, hermana, y voy a decir. Ya. Apóstol Pedroga manchay wapuruna carga. Hinapis payga wakin kuti mana pipi mana ima mana nis ima pipsa pensarirgaspa imatapis ruarga chayri parlarpari chayrayku imatachus nisqanmanta chayri ruwasqanmanta mayta pesachikorqa. Gracias, hermana y Natividad. Ukpacha Jesús apóstoles neyman willarga kan ñakarichisqa wañuchisqataq kananta. Gracias, hermana. Suma hasta Nemunque. Ahinata calpechakusqaymanta agradecayku, hermana. Suma Natividad. Kunan imitapiwan pasarga. Ajina Pedro Castillos. Uxitupiwan faltabanchis. Hermano Marco. Ari kay ufkutega kay kuraj kaj sacerdote ninrinta espadawan kuchurpasqa mururpasqa nisuman. Entonces y chay kutipita Jesús watijmanta nillargata mana allinta ruwasqanta chari. Suma chay kallargata chari. Kuna imaynata Jesús Pedrota yanaparga imaynata yanapaykorqa chayta hawsunchis párrafo 18 lees. Apóstol Pedroga mana yakiniwan atipachikorgachu. Payqa pantaspapis wa apostoleswan kusqa Jehová Diosta sirviyarqapuni. Imatataq Pedrota yakiniwan mana atipachikunanpaq yanaparqa. Payqa yuyarikorqa imatachus Jesús paywan nisqanta. Jesústaq Pedroman nerqa. Qampas sinchita Diosmanta mañapuyki ama cresqaykipi pisiyananpaq. Antes kutirikusqaykiu tawan hermanosnikita kaypachay nispa.
Jehová Diosta Jesús tamañakusqanta uyarerqa. Chantapis Jesusqa kawsarimuytawan Pedroman rikurerqa. Chaypitaq maytachak payta kaypacharqa. Aswan qhipaman Jesuspaq apóstoles ninqa tutantinta pescaspa niuq pescadota hap'irqankuchu. Chaypita Jesús paykunaman rikuricharqa. Jesusqa Pedrota tapurerqa. Munakusqankutachus manachus chanta Pedrota perdonasqanrayku payman astawan llank'ayta warqa. Tapuy párrafo 18 manta, imaynatata Jesús Pedrota yanaparqa. Imaynatata yanaparqa. Imatata suwaporqa. Familia Ledesma. Jesús Pedro Tanerga, que paipa, sinchita mañacorga, Dios mante, hasta un pai creeninta, uñanamp, y mana pisianamp. Chantato nin, paiga nin, o sea que Pedro Ronan carga, llantas hermanos nin, o sea, guapi, apóstol nin, kiki llantata, calpatana, paiga que estudian. Y chaita maita puni apóstol Pedrota en suma calpachar. Vale. Con el mata chayman de Jacksuman, párrafo 19 te la escuchas. Apóstol Pedrota Jesús y Meinatachus yanapasqanqa rikuchuanche Jesús tatan hina ka kuyakuyniyoq kasqanta. Chayrayku pantaspaqa ama yuyanachu Jehová ni hayk'aq perdonananchikta. Satanasqa chaytapuni yuyananchikta munan. Astawanpis piensarina Jehová Dios mayta munakuasqanchikpi. Payqa yachan pantaq runas kasqanchikta. Perdonaytataq munawanchik. Waqkuna sunqunchikta nanachiwaptinchikta noqanchikpis Jehová Diosman noqanchikpis Jehová Dios hina ruwana. Mascarena, Salmo 103, 13 y 14. Norma leeri pues. Leeri pues. Kuyan, ajinayotata tata Dios es paita mancha chicos kunata kuyan. Payqa yuyarikun hallp'ay kasqanchikta. Suma, gracias Norma. Entonces, Kaileris canche imagina tapuinin y mata Jehová Dios no ganchemanta yuyan panta pinche. Pedro Gina y Chapanta y Suma, hasta cutista, ocheri guapa con trampi, alinta, monaspa, manalinta de pasuma. Y matata, Kaipi Jehová Dios no ganchemanta yuyan panta pinche, hina panta y cutins. Hermanay Foronda, Marta. Ari chayraykunin pantaspaqa ama yuyanachu Jehová ni hayk'aq perdonawanawanchiktaqa. Satanás chayta munan piensananchikta. Eso, Gina, hermanay, suma. Kay versículo leer el Gina y mata yuyarikunan stiane. Imainas waskat kanch, hermanay Julia. Ari chaypini hallp'ama ruwaspa kachaq y pantarparinchikpuni y Jehová Diostaj khuyakuywan y perdonawanchis. Eso, Gina, suma, hermano Gabriel. Ari chayta neita munan, ¿no? Que Jehová paga mai interesakun, mai tapay interesakun sapo ninches manta, y marayguchus pay comprende wanchis. Pantasunas kaskanches raigu pay achan chayta y chayraigu chayta maita kalpachawanches no ganchespa, y marayguchus chayta kalpachawanches ñawpasman sinanches. Jehová Dios maita comprende wanches payga sumasta yachan, chayraigu mana desanimakunanches chutin. Vale, pues, chay fotito capuanch. Chay estuman parlarimos un. Eso. Entonces,
Yaki kunayo kahtinchepis imata Pedro Hina Ruananchis tiyan. Imata ruarishanchaypi. Imata qhawarishanchis. Pitaq kutirichimunqa. Jairo kutichimunqa. Hermano Gabriel. Ari, Biblia ni hina urmanchek chaga mana chaypi qhepakunanchek chutiyan, ¿no? Pedro hina payqa pantarqa ashkutista pay pantarqa chaywanpis pay mana chaypi qhepakurqachu mana chaypi kakurqachu kunan qhepakusaqcha kaypi mana ñawpaqman risaqchu nispa, ¿sí? Entonces chayta may sumaqta yachachiwanchis kikillantata kay saqra tiempopi kay saqra mundupi ajinatataq kanqa sapa día problemas kanqa puni pero Pedro hina ruayta tinchis ñawpaqman riyta atisunchik. Suma, ajino. Gracias, Jotitumanda. Pasa joventeta, tapuita, cheganantaña rosunchis. Chaypi nishan, imamantata qhepan yachaqanapi parlarismo. Imamanta yacharikusun qhepan yachaqanapi. Amin. Hinapis icha pantasqanchirayku chayriwa himasrayku yakisqa kashanchik hina kaqti Jehová Dios yanapawasumanta qhepan yachaqanapi chaymanta parlaris. Gracias, Ami. Entonces, sumasta wakichikuna qhepan semanapa. Sumasta yacharikullasunta chaymanta. Yuyarikunapa kapanchik kinsa tapuykunita. Sumastachus hapiqarqanchis, sumastachus yachakurqanchis, entenderqanchis chayta yachanapa. Nin yuyarikunapa kinsa tapuysitu ñawpaq kaqnin imaynata kallpachawanchik Jehová Dios Joseta, Noemita ruta ima yanapasqa. Imaynata kallpachawanchik. Imaynata paykunata Jehová kallpachapa. Margot. Ari chayta sumaqta yanapawan porque José, por ejemplo, mana chay ratito kay yakiti ha desaparecido, sino paiga su yarga, pero mientras tanto paiga su yarga, paita sumaqta tukurerga y mata kay musgo y cómo era su sueño y chayta yanaparga ahí. Y Noemita y Ruta sumaqta yanaparga kay kamachi Dios ninta sumaqta paikunas harkarga. Y paikunas que quillanta ruananku tiyan, entonces no ganche que quillanta y kay tiempopi mana chayratito y chayakita se va a desaparecer o kay ratito alinchanku, pero suyanancha tiyan y mana karunchanancha tiyan hermanos ninche y sumata tukurinancha tiyan que kay kamachita Dios ninche yanaparga como a Noemí Ruth, ¿no? Kay ellos podían recoger comidita. Entonces, no ganche que quillanta tian, hasta leyes Jehová Dios que nos ayudan, que nos puedan proteger y esto nos hace felices y nuestros hermanos también. Soma, es que hay gasta y mainata el pachawan Jehová Dios su levitata y anapasa. Jairo. Ari, mana envidia con anchecho tian sahra runasca. Y me recuerdo paikuna causa inincoca ratoyapa y wiña nita wiña y pacho causa canco y levita jina ruananchitian paika Jehová Dios y matachos yuya y chawas gancheta casukuna y paita sirve con aguanta masichacuna entonces sinchita Jehová Dios nincheta happy kunanchitian Soma, gracias, Jairo. Hermana Marta Fernández, hablaremos. Kay uhmantata yachakusun imaynatachus kallpachawanchik Jehová Dios Pedro tahim. Pedroqa maskakutista pantarqa
pero yanapaynin kallarqapuni noqanchispaq kikillanta mana chiqqan runituspunichu kanchik icha mana Diospalla imapipis pantalpasasun. Pero yachanchik hina Diosninchikqa yanapallawasunpuni payman kumuyukuqtinchis paypaq leesninta qhatiriktinchikqa yanapatatarillasumpuni chayta sunquchawanchis. Gracias, hermana Marta. Suma, Hinata Kutichimura 15 carmen. Suma. Entonces, reparanchis hina echaré. Jehová, yanapaita atiwanchis, kanpachay atiwanchik, yaki kunapi kaftinchik. Kay versículo Salmo 34, 18 nerra hina. Kay llampi kajkunata salva, yakisqa songoyoqkunata, umpusqa songoyoqkunatapis, yanapan. Echaré. Recorganchis tawakin ejemplitos, noganchistapis yanapayta atiwanchik. Sumata kutichimurganchis hermanos ni, ajinata ruaychis, kepanpapis, sumata wakichikulaychayta, kachito facilito ya tira besenga, pisitulata parlarimusqa, alinta Jehovata yupaychayta tisun. Kunan tukuchasun su taquita, taquirispa, Jehová Dios ninchema agradecicuspa, y chaytaki casian 7. Nisha, Jehová Dios min kalpachawancha. Entonces, taquita tukusqanchistawan, hermanos, enero, como en cuita rompusunch. Pantallas que acabasunch chay taquita. Ya, mañakushunchik ya. Tataygu Jehová, may te agradecigo,
kan sumaqta munakuyniyta rikuchiwayku may sumaq yachachikwayku kunan tiempopis Jehová maytapuni agradeciyku kunan kan yachayku kan sumaq yakikuq kuyakuyniyuq kasqaykita noqaykumanta yanapaq Jehová chayrayku kunan tiempo kay sara tiempos yakiy tiempos kashan hinapi noqayku qampi confiakuymunayku ima yuyayniyku wishtuyashanchay yanapariwayku chayman hina chayanta purikunayupaq llampaqaykipi ama ni kay saqra yuyaykunas yaykunawaykupaq chantapis astawan qanta servikunaykupaq kay qot'uchakuykunaspi maschakuspa hermanosniykuwan astawan kallpachakunaykupaq imatapis ruwaspa yuyaywanpuni ruwasqayku Jehová chayman hina sumaqta yuyarichiwayku imachus ruwanaykuta qanta kusichinaykupaq mañarikuyku Jehová Espíritu Santoyta akuymayku sapuqniykuta riqsiwayku imapichus faltawayku kallpita yanapaq yachay chayman hina yanapariwayku Jehová Diosniyku may agradecesqas kayta mañarikuyku waway Jesuspaq sutinpi amén. Amén. Buen día, Imenaya. Hola, Yacho. Hola. Buenos días. Buen día. Hola, Abraham. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Hermana Carlita, buenos días. Hermana Ju. Buenos días a todos. No les puedo ver. Muy bien. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? A todos. Hola, Domitila, buen día. Buen día, hermano René, buen día, hermano. Buen día, papi. Buen día, Alejandrina. Hola, Buen día. Estamos Buen día, Janés. Nina, Gabriel, hermanita Concepción, Ana. Hola, buen día, Jairo, buen día. Familia Escobar, hermano Vicente, Escobar, buen día. Hermana Yadela, buen día. Hermana Adela. Jairo, buen día. A todos. Jonathan. Hermano Vicente, buen día. Chatcajuna. Andresito, ¿cómo estás? Hermano. Rato. Héctor, ya tienes amigo. Fondo de ahí pantalla, tienes a papi, se Andresito. pierde la Alejandrina. ¿Qué le habrá puesto una tela azul? Ves ratos igual tú te quieres ves la Alejandrina ya se ha perdido. ¿Ahora? Ahora más o menos igual están ahí. Es que ellos Concepción. Hermana Concepción. Esperanza Rodríguez. ¿El Orlando ya se ha salido? Ya se ha ido. Buen día, hermanita Marta. Marta Fernández. hermanos, Gualeclachu. Vale, hermanita, muchas gracias. Dale, vale. Concepción para Limón. Chao, hermanito. Chao. Chao, Cuidado, Concepción y Mainaya. Chao a todos, nos vemos. Ya, chao, nos vemos. Chao, Abraham. Chao, papi, chao, Ale, chao a todos. Hola, Marco. Marco. ¿Dónde está el Marco? Marco, estás en el monte. En Toro está. Marc. Estás en oveja, por eso, ahorita oveja. Chay, guaseo, cuchiria. Toro pichka yanki, Marco. Ari, toro. ¿Qué guardado? Kay wasillay. Oveja, casa, cosa Ari. Listo, nos vemos a todos. Chao, Marc. Chao, Jairo. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Anita. ¿Cómo estás? Chao.
Eso fue una palabra. Chao, chao. Ahora sí, hablaremos hermana y Julia. Hola, Achito Casanquichi. Buen día, hermana Julia. Hola, Julia. Julia. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pacha, Sikuni Ramps Alingasan. Ari, Menaps Alingjapun. Ali,